Kubor ka Batesi TV, ka undi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kahnyaw Trap Youth Development Council kala dawa ya ka Sorkar India bakan pentrikam ya ka inaline permit ha ka jala bat kentan mardor ban pediang ya ka The Immigration and Foreigners Act 2025. Haka jekaran bat kila pathai kubor haka khatsan tarik ukala lingkot arjar penrio. U Presiden keseng upa W Sotun ulaong baka jingdawa ya ka inaline permit la dawa de kipaj ba nongsong sinong ke jela Meghalaya. Bat ka yeng dor bar thawan kala de menjuru ya ka resolution ban pentrikam ya ka inaline permit haka jela. Mentaksi na kaliang jongka New Trap Youth Development Council HYDC nilawan kanang ne hapo preskop ban penpau ya kejing sekau jungi hawi day bat ka Immigration of Foreigners Act 2025. Kani kajing sekau jungi ni kwa ba kasorkat kan sak skor ya ka ai kajing angnut jong ki pai ba nong song snong jong jala Meghalaya hi prohway pat khamtam na ki nong yalam bat kit khot joka New Trap Youth Development Council. Hagwi day bat kani ka an ka bagi khot ka Immigration of Foreigners Act 2025. Yang ni ka an ngi layo ngau ba kasorkat Meghalaya lang ba Deputy Chief Minister ulang ba let's say ngin sot chi ka tu kat ni hagwi day ba kani ka an kenang ba kani kan an kanong yar kat bor lene duna kendiat ya ka ILP. Ti nakaliang jungi kum ka seng ni kwa ban pak ya kani ko kubor siap sorkar ba balai ya ka ILP ka ba lapas ya ke resolution hapo Meghalaya State Legislative Assembly layaki daki nong song snong jong kejela Meghalaya la daki pau snam ladep kularu dak sorkar India baya ka ILP on sa ainok shen kajingkren jong Home Minister jong geri India Shri Amit Shah ulaong teng ba khilaj support sti jungpi enjoy ya ka Christmas jungpi on la dep on enjoy ya Christmas jungpi ngin sapej ban ngin sai ya tak ILP hari ka Christmas kala lej ka Christmas kala wan biang bat kala lej wan bat kala lej biang re hadu menta ya kata ka ILP nak menta ka state Meghalaya hadu menta ngin pat la stia banjo nak kata kadau ni wan hang ni ban persngau ya sorkar ban bu hiru ke jingkeli ba sorkar Meghalaya sungpha nai ban ya kren kelan charum ceneng ngi na kinong song snong jongka jela Meghalaya ngilak kot la kedang ya ni ke jingjele politics jungpi charum ceneng te sungpha batai sha yangi pin ai ne nom ai ne ya ka ILP ka belada kwa ba trangsha da kinong song snong jong ka jela Meghalaya ladapi orang ini tan sekentian ba nom ai kenang ba ngi kum kinong song snong jong jela Meghalaya ngin la ban sim ya ki we ba dagi senjam ban pen urlong ya ka ai ka ba kinong song snong jong kini ke jela ka bi e jungi kila terang nadu kisnem ong prente from decades ago kila terang banjo ya kataka inaline permit ban pentrikam hang ni apo state Meghalaya hakbi day bat kene ka Immigration of Foreigners Act 2025 mancukran lengkot kedian bakani ka an kalong betik kumbong pareng wong ba new wine in an old bottle lani old wine in a new bottle kadai ke jingdi kabla pentamai ha botol batamai hari ke jingdi kadai ke barimhi nak kata kata kani ke Immigration of Foreigners Act 2025 kadai ka an kabla rim ka bakentup ya ka passport entry into India Act 1920 ka Registration of Foreigners Act 1939 ka Foreigners Act 1946 bat ka Immigration Career Liability Act 2000 yakni ki an brok sautli lawara lang batla klop lang yaki bansna ya ka Immigration of Foreigners Act 2025 ka jingkeli menta kalong ba lakat tu pausnam kini sautli ki an kiladon Andre omla
ban weng ban penduna ya ki influx gawan hapo ke state Meghalaya. Mantala su pentemai ya kini ki South Ligi an bala klub no haka Immigration of Foreigners Act 2025 hatu kan lahi ban penduna ban weng no ya ki influx ki badon napo jela Meghalaya. Kata kadai ga jingkeli ka bangi kwa ban pha sya ka sarkar. Namar bakat kum ga jingtrang ba ga jingkwa jong ginong song sinong jong state Meghalaya hai kila ong dak basai bangi don kam ban penterkam hapo state Meghalaya ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 ka badai ka wei ka an ka bala ban jada ya ki mender ki ban wan bu hai snong hani hapo ka jela ka bi ke jongi na kata-katau ban penjadai bat ka Immigration of Foreigners Act 2025 ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 kam yahap ai nadu napasdang hadu habakut namar ka Immigration of Foreigners Act 2025 ka clear syai baya kani ka an on pentrekam tang yaki foreigners ki bawan nabar jonggeri India kat baka Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 ka bangi tip kum ka ILP kani kan yada ya ka jak penriu jongi ka bar red pipe na ki weipat ki nong song snong ki badon hari India ban penkela ya ka demographic changes hangi posted jongi ngikren dak basai ngidak kerpat jur ya ke sarkar Meghalaya ya ke sarkar India bakam lelei ladapi penterekam ya ke Immigration of Foreigners Act 2025 hari India borok away penterekam hapok Meghalaya ru tang baka ke bangi demand mangiru pidepan ai ngingi demand ya ke Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 penterekam no ya ke tu mardor kenang ba kajak penriu jungi kan ha ka songsuk ka songsain kajing yaki na kapor sa kapor kambahan na banta kakamay gaji kasuk kasain hapo kajala jungi kan AU ya ke sarkar India lada ka ai ya kani gediman kumno ha Manipur tang sikta pilapan ai ya ka ILP kumno ha Arunachal pilalapan ai ya ka ILP kumno ha Mizoram pilalapan ai ya ka ILP Nagaland pila ai ya ka ILP kan AU ya ke jela Meghalaya bapin ai ke gejing yeper ke jela Meghalaya bakiwai pada ke jela kamdon kajingi per hong nuru kituru gide ki indigenous tribe ki badan hapo North Eastern India we are also indigenous tribe and endangered tribe in the state of Meghalaya ladang imla pan penterekam ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 ladajia ai baka jat penriu jungi kadon ha ka jingma na ka jingwan rung kherdap ki mendar who will take the responsibility kata kadai gawai ke jingkeli ke bangi ni kwa syaf sarkar ba ngingim super da pi penterekam ya kata ka Immigration of Foreigners Act 2025 hendrei ngingi don kamru ya ke sarkar Meghalaya ba kan penterekam baik mardor ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 kata kadai ke kubor ke bangi kwa mana syaf sarkar hi hak bidai bat ka resolution ke belah pas da ka Meghalaya Legislative Assembly. Ke jingmut banlong MLA. Aba pilong MLA video representative yaki elected yaki beriu ki by elect EP. Bagi beriu ki by elect EP kum ki representative ki don hadu kum ba khatsan khan rulak kat kum ka total population di state Meghalaya. Tekane ka jingbom nyokor jong ka central government ban penterekam ya ke resolution ke belapas da ka Meghalaya Legislative Assembly kat kum ka jungi i jungi kadai ka jing nyobeng ka jing bom kenkor ya kinong song snong jong ka state Meghalaya hi brok away kata kadai ka jungi i jungi re ka jing mudur jungi kadai baik ba ka sarkar India ka kwa ban wanra ya ki influx support state Meghalaya ban penlong ya kinong song snong jong ka state Meghalaya ki badai ki indigenous tribe bakin dai ki repat hang ni kum baklale hang te hapo Tripura namar ki Tripuri hang te mata ki la long ki repat less than 30%
ki Tripuri ki don hang tai mata handrai ki wei pat de ki jat beri ki lak wan hang to ban bu haisnong bat ka jing jong ki tribal hang tai kam dai ka ba mulung mala ka jing ut ka dai ka ba man ka sni te ka jimut dor jungi kalong baik ba ka sarkar India ka kwa ban change ya ka demografi jong ka state Meghalaya hi bro ko wei pi kani ka wei ka dai ka ba ki ong ka political game na bantaban penhun yunur ya dai gungi gisang balang nim ka e ka jingkwa jungi kalong ban yun upat ba baro handai hak wi dai ba ka politics maybe kinong mi kmat jungi ka badon hang ni hapo sekretariat ki kwa ban penhun yunur hadalhi kata ka dai ka jingkwa jungi handai kat kum ki jungi i jungi kalong baik ka basai ba ka clear ba ka jingbom la jong ka sarkar India ban buram ya ke resolution belapas ke Meghalaya Legislative Assembly ka daybek ka jingbom kenkor ya ke state Meghalaya bat ya kinong snong jong ke state Meghalaya hi brokoi pi ngi na kaliang jong seng ngim ong ba nai pentrikam ya ke Immigration of Foreigners Act hari dia kari India kala ban pentrikam kat pakaman Ngina kaliang jong kaseng ngidawa na ka sarkar India bakadai ban pentrikam no Mardor ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 kata kadai ka ka bangi di man mangi hak bidai bat ka Immigration of Foreigners Act 2025 pin yadai bat ka ILP kam jahap tang khandiat ru kadai ka an ka ba ngin ong no kadai tang steng pi kumbanga inuksa menhagini ki mensimsnam ho panai Disember ngiobat kumpai sipau ne khatsangut nakaliang joko seng ka yobat sipau ne khatsangut ya ki khar ki ba ngi thai ba ki de ki khar bangla andang ila yobat ngila interview ki andang ila interview ngila keren da tin hindi ba ngila keren da tin asmis pause ka ega ba penongo ingi kalong ba kini ki khar ki ba kam ya la dia ba ki de na po asam keren asmis ru kimnang keren hindi ru kumnang pi ko wei nga kwa ban itu ba hapo asam kaktin asmis ka de compulsory ya bro lapi de uno no jak de kaktin asmis pi hapantip te haba utai khar asam wanang te sini kumno umnom nang kaktin asmis handai ka jingnang jung itu ki priu ki bang yo bat hang to kadai bak bakinang tang ya kaktin Bengali kamdai kaktin Bengali bakren po kalkata nane habis Bengal handai kaktin Bengali ka bagi kren hang te po silhat kemudian hapo Bangladesh kacing semulunga kolong baki ni ki priu ki yo ki kwat ki sla ke ba ilong jinwen ndai balong jinwen ndai ke ba ilong jinwen yo ya ki kwat sla nang tinapo asam masun yo ya gitu ni yo kem ya kini ngi IT spoki siapa ka police department hadin sikenta arkenta bala yo bat ka police department ya kini ki mender kila yo penban ya ke labor license napo ka labor department juga government of Meghalaya kani kedai ke ba pen smulungo ya keseng bar kani hiru ka pen isai kedar ba kani ke Immigration of Foreigners Act 2025 kam nomla bantre kam hak jaka jong ka ILP kadai ke ILP kadai hi ka ILP bat kadai tang makahi ka bala banjada hak bidai bat ke influx bat ke demographic changes apa state